សួរបងប្អូននេះសកម្មភាពចុះបាច់ស្រែរបស់គាត់10ហិកតាអីស្រែបងប្រុសអីបាទ10ហិកតាអញ្ចឹង8បាយអី8ណាគាត់បាច់8ហាត់នេះទៅឲ្យបងប្អូនសិតតែសัตว์ចាមរីវៃលុកពេញពេញផ្ទៃដីហើយបាទទៅឲ្យតបាយណាគៀនភ្នំហីគៀនភ្នំក៏ដើរទៅតាមណាតាមប្រមាញ់បាទនេះសัตว์ចាមរីទៅហើយទៅសัตว์ចាមរីបាច់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅអានេះស្រោបគេបងពុជអូអឹមណាអូហើយថែមអឹមទៀតបាទនេះប្រើសัตว์ចាមរីពីវគ្គ1តើអីប្រុសចឹងតើប្រើនេះទេអាវគ្គ1មិនប្រើហីជីដល់ដល់វាខែ11នោះចុះក៏យូរម៉េះមកព្រោះខែ10ហ្នឹងក៏ហក់មកនឹងហើយដើររត់ដល់ជិះក៏បែកញើសដែរមានបុគ្គលិកណាល្អតាមប្រមាញ់ដល់ស្រែទៀតចឹងនៅនេះហើយមកផ្លូវនេះហើយបាទនេះចុះមកផ្ទាល់បាទចុះមកផ្ទាល់សម្រាប់សัตว์ចាមរីអូបាទក៏ចែកប្លង់គ្នាបាយបណ្ដោយបាទអត់ទេធ្វើស្រែតលស្រស់គ្នាចឹងទៅមានធម៌ពលហ្នឹងយករំបាយតែម្ដងទៅអស់លីងបណ្ដោយនេះមកធុងនេះដើរបានមកមុខនឹងបណ្ដោយបងមកធុងនេះដើរអស់មកមុខនឹងបណ្ដោយអូអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់អតិជនចាមរីហីបាទនោះបងប្រុសកដាលគាត់ស្រឡាញ់ចាមរីខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយមិនអើភាកណោះបាទនេះសកម្មភាពចុះបាយស្រែផ្ទាល់បាយសัตว์ចាមរីលេខ20 10បូកទីហ្នឹងហើយនេះជាសកម្មភាពចោះផ្ទាល់បងប្អូនអត់មានកុហកទេថ្ងៃនេះមកផ្ទាល់បងណ៎ហើយបើម្ចាស់ស្រែបង្ហាញនិយាយពីញឹមរហូតចេះរូបមន្តអត់មានចែកម្លែកគេទេរូបមន្តប្រាប់មកឲ្យកាត់បន្ថយជំងឺអត់មានចែកម្លែកគេយ៉ាប់បដ vậy bị sai là hốt gì ấm yên bà ban bàn tích đó rồi mà nè chàm ri vay lộc sài pui sầu ô âm buôn hà mùi bãi việc bắt đạch nhau mọt toán nó bị chân tới ban thêm kali tiền này rồi lại ta vô hay mọt đó này và ở đây chụp to môi nâng cả score cọt ra luôn cọt hay do chi bị depo el pro nè ngày nay ngày ti mà phải buôn khai pram khai mà phải buôn khai mẹ gara pi pon là phải pram nè gì cái kho đây chẳng cứ cho một to sai bong pro nè chú một điên chú một đôi nâng cha depo đấy bạn đi cam phiệp sạch chạm ri của bông tay ha lơ tây đây sai mượn có mạnh khang với cho nên để thọt thôi ai phò lại trơn và việc đại hơi chạm ri vay lốc ai beri tham một pol là khang bạn ở đào kia nó nắng trốn nè đào kia nữa làng phía anh ra đào ta đằng bà trong scom trong sọ cái lỗ tôi mà bại chi bản sọ bạn ní chạm đi cái bung ho lơ tây đây sai cái bung đây mà tập bón ní rồi chạm đi cua xong này
នេះគេប្រើវគ្គបដៃហើយបងប្អូនអញ្ចឹងជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ីពេញរដ្ឋកសិកម្មផងអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅពេលខ្ញុំបោះអញ្ចឹងពីខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូន